turi kumwe nawe hano iwanyu mu muhana w'iwanyu muri ibi bihe by'intambara turimo, muri ibi bihe by'intambara zitandukanye turimo. Zitandukanye bivuze ko ari nyinshi. Intambara zigira amoko menshi, reka tukubwire nk'atatu gusa. Hari intambara iri yuzi y'urusasu yo kurasa amashinigani n'izindi mbunda zikomakomeye zo kwica abantu hariya kuri tere. Hakaba n'intambara y'amagambo, ziri iwanyu nk'ari yatsembatsemba riri iwanyu. Hakaba n'intambara y'amagambo nayo ishamikiye kuri iyo ngiyo, ishamikiye kuri iyo neza. Hakongera hakaba intambara ya media. Izo ntambara ko ari zitatu, zose tugomba kuzirwanya. Zose zirahari kandi zifite bazigwana, kandi zose zizazica abantu. Zizazica abantu cyane. Zose zizazica abantu cyane. Zose zizazica abantu. Dufite abantu binjiye ishamba rya media. Dufite abantu, dufite inyeshamba za media. Zinjiye ishamba, zirihisha, ziravuga ngo nta bwicanyi buhaye buba muri Kongo imurenge. Zinjiye ishamba ziravuga ngo nta jenoside yakorerwa abanyamurenge, nta jenoside yakorerwa abatutsi. Baravuga ngo ntayo, bambara maske bagira ngo tubabona. Izo ni intambara ziri kuri media, izo ni intambara za media. Hari abantu bafunguye ama account kuri Twitter, hari n'abafunguye kuri YouTube badafite amazina, n'abandi barahandi hose aya makonte yose aba kuri media, kuri internet. Abantu benshi barahihishe, bahinjiriye ishamba ko barisha buri munsi, ko barashingura abandi buri munsi. Reka duhere kuri iyo. Umuntu agafungura Twitter, umuntu agenda agafungura Twitter, ubu isigaye yitwa X. Umuntu agenda akayifungura, amara kuyifungura urayizura nayigira, ntayifungure ku mazina ye, ntayifungure yitwa Alex Nyabizoza, ntayifungure ngo yite Alex cyangwa ngo ayifungure ku mazina ye ya Nyabizoza, ahubwo akayifungura yanditseho kujya wayise haleluya cyangwa ikindi kintu kujya wayise iyo yawe zinakurikiranwa cyane, ugamije impamvu zo kugwana intambara yo kubesha. Ugafata uyu ukamwisha bakamushingura, ugafata undi ukamushinguraga mu bantu. Abantu bari mu guhamba abantu mu bandi. Intambara ikaba, abantu bagapfa ruguru, ukaja kuri ya Twitter yawe ugatwita ngo nta ntambara yabaye, ahubwo ni ikibazo cy'aborozi n'abahinzi. Nta ntambara ihari, ugatwitinga abantu bagakurikirana bakamira ibyo wabahaye. Intambara ikaba, abantu bagapfa bagashira, ababyeyi bakabaca amaberi, inka zikanyagwa, imihana igatwikwa. Video zirahari, abantu barahari n'ibintu babona. Ukirukanga ukaja kuri iriya Twitter yawe ukandika ngo ibyo byose byabaye ni filime, ni ibinyoma, ayo mafoto yabazana ni filime, si by'ukuri, ukabyita comedy. Yo ni intambara ya media yo kubesha abantu, yo kubesha, yo kunyomoza ibitari ibinyoma, ikanyomoza ukuri. Irahari iwanyu, kandi iyo ntambara benshi ntibazi ko ihaye yica. Ubwicanyi bukaba, ibibazo bikaba, ibitangaza bikaba, abantu bagapfa, ibibazo byose binozi, wewe ukaja kuri Twitter ukavuga ngo ibihaye biba ko birategwa n'abahaye bapfa. Ukavuga ngo ibihaye biba ko birategwa uhaye upfa, ubwo rupfu niwe wawugwitera. Uhaye upfa yizize, uhaye upfa yihamagariye karizira wenyine. Ubwo rujije ukarufata, uhaye upfa niwe wiyishe, ukarufata ukagenda hariya kuri Twitter ugatora ikaramu ugatwitinga, ugahisi ikinyoma. Izo ntambara zirahari, mube maso. Ibyo musoma byose, ibyo mwumva byose si bizima. Ibyo zose ubona banditse byose ntukazufata ngo umire ngo uvuge ngo ni ukuri, si ukuri. Ibyo banditse kuri Twitter byose ngubwo babinyujije ku mbuga nyinshi, ngubwo babisharinze cyane ngo wemere ko ari ukuri. Hari abazalendo kuri Twitter, hari abazalendo biyise amazina ya bene wanyu.
bahe bagwana intambara. hari abicanyi kuri YouTube, hari abicanyi kuri IG, hose barahari, hose bariho. hari twirwaneho kuri Twitter ihaye ivuga ngo uku ni ukurengana, hari Wazalendo kuri Facebook ihaye ivuga ngo ntabwo bahe barengana. byose birahari, byose wo bihasanga, ariko ni wowe, ni wajibu wako kumenya kugwana iyo ntambara. Iyo umuntu agiye guteka ibishimbo aza birambika hasi ku rutaro, ugatora ibiboro ukabishira aha, ugatora n'ibizima by'imbuto cyangwa ibyo ugiye guteka ukabishira aha. Ariko uri mu gufata ibintu byose ukamira bunguri, ugafata akagara, ugafata mayimayi, ugafata Wazalendo, ugafata abanzi b'amahoro, ugafata byose ukamira bunguri. byose si ukuri. Hariwe intambara za media, urabona hari Bukavu, ayi Bukavu hiriwe imitingi, yahabaye, hari igisasu ngo cahaturikiye mu mitingi ibisasu bitatu, hari ibisasu byahaturikiye bitatu, amabomba 3. ariko kukera baraja kuva hariya baya bavuga n'uwabiturikije uwo ari we, kandi bavuge ko ari wowe, ko ari mwene wanyu. Numara umire bunguri ngwinya niko bavuze. Uyu muntu yapfuye. Leta ifashe ibisasu irabiteye mu baturage, hanyuma uraje utwitinge ngo ivyo bisasu byatewe n'ababitewe. Zose ufata umire bunguri. Umuntu ari mugenda akanywa inzoga yitwa Best agasinda, akanyagirwa, yamara kunyagirwa yataha nijoro, umugore akamukubita umutwe agakomereka aha, yamara akavuga ngo si madame wankubise, ni umuntu uri Buvira watanze ifaranga ngo bankubite. Intambara y'amakuru. Umuntu aragiye mu kabare bamukubise ishupa, namara gutaha nimugoroba abura uko abesha madame, yawenda mu kabare yahavugiye amagambo mabi, mu kabare yahatonganiye, mu kabare yahuriye n'abasinzi, tiyishuye, mu kabare yamwoye ntiyishura, nashika umugore amukubita umwoko, abwira abaturanyi ngo mwabonye ukuntu nabaye, ngo nibomba bantereye mu mitingi Bukavu. Intambara yo kubesha, kugira yo kuyobya ukuri. I Burundi hari amahewa. I Burundi hari intambara nayo y'ikinyoma y'amacakubiri. Umushitsi ari mukuza yaje mu buko bw'umwana yarara mu wawe, ukamuhamagara ngo muno haraye M23, muno ngo haraye muntu wo muri twigwaneho muno neza, nguyu umuntu ari mu kugira urubanzi Burundi, yazinduka agiye mu bukwe, agiye mu zindi manza, agiye kuramusa abavandimwe, yapfa kwinjira mu nzu kama wirukanka ukaja kubwira abanzi ngo muno haraye M23, ukavuga umuyobozi umwe muri M23 ukavuga ngo uyu neza, ngo ni mushiki we neza, ngo ni musaza we neza. Ayo macakubiri aho gaba yagiye kure, aho azavuga ko ari ubwe, urayemo. Azavuga ngo uyu neza ndamuzi, iriya muri 23 muno nguyu. I Burundi bene wanyu, ivyo nibiki mwagiyemo. Umuntu ari mu gucaha ngo nguriya ngo ni 23, nguriya ngo nitwigwane, nguriya ngo numusote, ngo niwe neza, ngo je ngo twarabanye ngo ndamuzi, bakamufata bakagusiga wavuze ko mwabanye. Amacakubiri. Tugira intambara iri muhira, dusubire kugira kutabana. Ni ikibazo gikomeye. Abantu 5 hano ku ntambara y'imuhira barimwe ibice 3. Bamwe ngo turarengana, abandi ngo ntabwo turengana, ko turizira, abandi ngo
yewe ndore fact dore ababyeyi hano babaciye amabere babakuye mu mirima babashinjije dore ngo yaye ngo ni ibinyoma ngo bizize macakubiri ugwango ngizi ntambara zihaye zirwanwa zimeze zidatandukanye cyane nizihe zica abantu iwanyu nyinshi gazihera mu kutumva ibintu ukabona umuntu araha karirwanaho ngo bareke kumwica undi akahagarwa akavuga ngo ntiyari akwiriye kwirwanaho yari akwiye kureka bakamutema yari akwiriye gutega ijosi ko turabahonya pamoja wa Kristo turabatonganya tujenge kanisa tugende tuba umuntu umwe kugira ngo twubake ubumwe bwacu twababwiye ko imuhira ari hamwe iwacu ni hamwe ntabwo tugira iwacu henshi abantu nuramuka udashatse nuramuka utagize ubumwe kugira ngo tube umwe igihe amahoro azaba wowe uzayabura igihe abandi bazaba bari mu mahoro wowe uzibuza amahoro kuko igihe abandi bari ko baharanira amahoro wowe warayagwanyije wanza mu baye umwanzi w'amahoro waritambitse igihe azaboneka nawe uzagumutambi witambame uzatega uhunge abantu batanu bose bafite iwabo hamwe aho ariko ibibazo bihari bose buri muntu afite uko abibona buri muntu wese afite uko abyumva amacakubiri we ngo ni politiki iri mu kuyihaye kwicira umubyeyi ni politiki wowe iyo ndi woyigwana ibaye ari na politiki wotegereza ngo bakubwire ngo wotinya kwinjiramo ngo iyi ni politiki nyoko yaraye mu gihuru ni ukuvuga ngo abahaye bica bafite politiki banateguye naho wowe ariko wawicwa nda politiki wowe wanze kuja ngo wanze kuja wotegura politiki yo kwicwa yes umuntu agukoreye politiki yo kukwica numara wowe unanirwa gukora politiki yo kwigwanaho ngo ni politiki ngo ni politiki ngo ndi wobimenya ariko muvi buzima ari abajanja hano hanze kandi nibo bateye ubwoba ari mu kugenda agafata konti twamuvuze haruguru reka tumusubiremo tuhatunga itoroshi neza abantu bahabone zimwe turanazifunga ntiyita amazina ye nyinshi turava hano tuzifunze ntiyita amazina ye ntiyiyite izina ry'iwabo kamareba ikizina gusa ntiyigaragaze ngo agaragare ku mugaragaro ngo avuge ngo nije wayo uvuga ibi nije wanditse ibikurura urukuta rwa Twitter nije wavuze ko ibi bidahari ibi ari byo bihari ngo tumurebe nk'uko mbaye nk'ubonye akazavugira inyuma y'irido agasenya ibyo bintu byawe nta gaciro biza bihabwa ubwo tukaba umuntu agapfa ukica umuntu mu bandi bantu utayugaragara utayiboneka ariko impamvu yonyine ibe yatumye atagaragara icyo nicyo kibigize ikinyoma ni igisobanuro ko ibyo ahaye avuga bitari mu kuri hari abafunguye amacano bataza bagaragaraho bigize uko bashaka ku nyungu imwe gusa ku mpamvu imwe gusa yo gutuka no gusenya no guharibisha no kuyobya abantu kandi bene wanyu namwe murabazi ngo nutegereye umuntu ngo aravuga ngo aho yavugiye he ngo nabonye ngo nasomye ngo Twitter ngo yanditse Twitter yande simuzi ngo yiyise ngo ikintu gusa utomenya bantu ko bararengana muri bene ubwo buryo
umuntu akabyuka gusa agatekereza ngo reka yandike ko ari uyu wishuyu, akohereza abantu bagasoma ibyo mwasomye byose si ukuri. Twababwiye ngo dufate akayungiro n'utuyungiro habaho tubiri, hari ruharamura hakabaho na musegetera. wewe ufite ruharamura, wewe gusa ufite bijya biza bisohora ibintu binini gusa, kuranyuzamo amaso ukama wemera nawe ukagenda ubibwira abandi. Dufite abantu bahagurutse kuri media, bahagurukijwe gusa no gusenya no kurwana intambara, kiriya yica abantu iriya ruguru. Abantu bari mu guhaguruka aho, umuntu agahaguruka akavuga ngo ibihaye bibera Murenge hari ubwicanyi, abantu bakuye mu vyabo, abantu barangajwe, hari genocide yateguwe, abantu barishwe, dore ibimenyetso, dore amazo yaratwitse, akabivuga byose. Undi muntu akaza, none uwo muntu yavuga abantu bakumva bagakanguka, hagahita hahaguruka undi, abantu batangira guhumuka kumva ibihaye biba. Undi muntu agahita haguruka hariya akiyita amazina utomenya, agatangira akavuga ngo ibihaye bibaha, akamagenda nyomoza, agahera hajya uwari kuvuga ikibazo aho kiri, agahera hari akagarura gucya agenda nyomo, agenda azimya, agenda efasa, afite igoma agenda azimya, agasigira abantu ikinyoma hano, agasiga yobeje abantu, agasiga bacanganyikishije. Bose barahari kandi bose bari mu kuvuga, bose bari mu tawurusha undijwe, ariko icyo batandukaniyeho ni ukuri. Yego, ikinyoma ngo kiza gica muri esanseri kikirukanka gutya kikaba kirarenza, ukuri ko kagenda gahoro gahoro, n'ubundi kuza gusura kukaza ko kugenda kuzimya cya kinyoma. Ibi byose biraje bizime, tugende tuvi buzimu tuje ibuntu, kubera abari mu mwijima bamurikirwa, mukande hariya ku matara, mwatsa amatara, mube mu muco. Iyi ni intambara yo kuba maso. Abantu bari mu kwatsa abandi bakazimya, uri mu kwatsa itara undi muntu akarizimya, nawe kubwira ngo ugume mu kizimu hayibona umuco hariya. Aya macakubiri byose bitwara ko tuvuga, umuntu ari mu kugira ikibazo gisanzwe, tucita ikibazo gisanzwe, ukareba ukuntu gifata, ukacegeka kundi muntu ukamusiga amase ngo ibi ni ubinkoreye. Amacakubiri kubino bisasu byabaye Bukavu, baraje bareba umuntu babishiraho, barashaka undi mu Nyamurenge babyegekaho. Ushobora kuvuga ngo bivuye muri ruguru, bashobora kwamavango neza ngo bivuye, ngo ni ibivuye ruguru neza, ngo bivuye ruguru, kuko ga nabo kera bari maso banditse cyane ko barandika ko byatewe na wazalendo, nawe wandike ko wewe gusa uraho gusa kubwo kunyomoza gusa. Zo ni intambara rero mukwiriye kumenya, mumenye ko ibije byose so kubifata ngo mire bunguri. Oyaye rufata umenye ngo si uyu wanditse gutya n'uyu wanditse gutya, ukuri ni ukuhe ko ubizi byose. Dufite n'abantu bari mu gusharinga ku mbuga, ugafata ikintu wabonye neza ko ari ikinyoma, ukamugifata ukamugishira ku mbuga zose ubaho, bintu byo gufuadinga bipfuye by'ubucafu. Wose kuragira ngo atandukanye, abo bose bari mu nanimwe, nawe ni ukuzimya. Kuko iyo umuntu asomye abaguhaye abagushizemo akantu gatoma abagaburiye amawazo, ariko kandi reka nigarure hano, iyo hariho ibyiza nibibi, nibyo ibibi iyo bihari, nibyo bituma umenya ibyiza. Mu bibi niho uzukura ibyiza cyane. Habaye hariho ibyiza gusa, hari igihe ushobora no kugwa muri danger ntubimenye. Impamvu baza batsitara ukabona ko hakeye, nuko baba bagusanze mu mwijima. Yes. Impamvu byose bavuga, impamvu hari abahaye bazimya, nuko bafite ukuri baye bagenda bagerageza kuzimya, ndikuza kuzimikaga nico kibazo cyako. Yego. Uzi kuzimya kukanga. Tanga bugingo we la irimbabazi nyirubuntu bwinshi, ego kunagira neza uza mazina namita. Niko yeme twongeye kubaha pole.
ibi byose ni ingaruka z'intambara. Ubu bugome abantu bagize, bamwe ni toroma. hari umukozi w'Imana wigeze kuvuga ngo hari abantu bamwe bataza bahabwa, baza bagira ihungabana, ntibakansaringwe, ntibitabweho, ntibegerwe, ntibaganirizwe. Abantu bagize toroma, akagenda agafungura konte yo gutukana kubera toroma, agafungura konte kubera toroma, konti iri toromatize. nkiri uherutse gufungura kuri Facebook, nkiri uherutse gufungura kuri Twitter, nkiriya yawe yo kuri YouTube, wafunguye YouTube yo kuyoboza abantu gusa y'ikinyoma gusa. Tuvi buzimu, ndakwinginze muri uyu mugoroba ngo ijambo ry'Imana rikugereho, wowe rigusure uhembuke. Ijambo ry'Imana rigusure, kandi ijambo ry'Imana rigira imbaraga zo gukubita umuntu hasi no kumwemeza ibizaha by'integenkeze. Ibyo umuntu adashobora kukwemeza, mwoja mu rubanza ukamutsinda. Kubera ayo mayeri ugira, ijambo ry'Imana riza rigufata ryonyine rikagutsinda, rikakwemeza, rikagufata ritya, nta muntu ugufashe ko, rikagutsinda. Ijambo ry'Imana se ntibarinani, ntibarisimbuje ibyatsi. Rero ntitwarabahonyeje, umukozi w'Imana babwiye ko ari imigenzo y'abapfumu no kuraguza, mugende mu birambike. We ngo nukuri kw'Imana ngo uyu mugabo ngo ni nkaho ngo atarahura n'abarozi, ngo ni nkaho ngo atarahura n'abapfumu. Hari uwanyandikiye ngo ntibarakujwigiriza. Mama jwigiriwe ntibakinjwigirije bo tujwigiriza gute? Yesu yaratugezemo. Yesu si wowe wajwigirije abarozi. Suko ijambo ry'Imana yamaze kujwigiriza abarozi ntaba mbaraga bakigira. Ko ndavuga ngo nta mbaraga bagira, wowe ukanga ngo ye barazifite, uracyakorana na shitani. Yewe Yesu yamaze imbaraga z'umwijima. Niba ugitinya imbaraga z'umwijima, uracari mu mwijima. Twebwe abamurikiwe bari mu muco, titugitinya za Twitter, titugitinya abantu baturega, baturega ibinyoma, kanki bibiri Burundi. We ngo muno ngo yararimbye ngoma. Niba ari ngoma, niba ari mugenzi wiwe bigize janti, bose bagiye baguma kuririmbira hariya, bose bagumye kuririmbira Imana hariya neza. Araririmba ngo bakurega ibinyoma, baragushinyagurira kandi bakubeshera. Babesheye Yesu se bituma atitwa Imana? Baramubesheye ndetse bisa n'ibimufashe kuko baramukubise. Yego, ndetse ntibyagarukiyaho. Yego, baranamwishe. Ariko byagumye byarangiye ikinyoma gico, ukuri kubaye ukuri, byarangiye Yesu azutse. Uzi ko barinze banamwica, aho baramwica, ukuri kurazuka, kuri kuramuzura. Ako we kuranga ngo wotsinda ukuri se bigakunda. Kuranga ngo ndukeneye gufata ukuri, ukeneye gufata ikinyoma. Hari ubuhamya numvise butangaje, bwiriya ruguru iwacu, bamaye iyo bafasha ababyeyi bacu, bagafata abana bacu, baza babashinja, baza babatwika, baza babarya, bakabaresha ibishwaga. Ariko abacu iyo bafashe abagore babamayi n'abana babamayi, baza babaha amahoro. Umumayimayi umwe ngo arababwira ngo kubera ico kintu muza mukora, ngo muzadutsinda. Kubera ukuri, kubera uko kuri kuzatuma mudutsinda. Buriya bari mu mwijima ko baratwica umunsi ku wundi, ariko umunsi umwe ukuri ni gushika kuzababatura kandi batsindwe. Ukuri ni gushika umunsi umwe kuzakubatura, ubatuke umenye ukuri, umurikirwe, batsitara ku bwawe. Umuntu ari mu gufungura itorero, akarifungura ryo kugwanya irindi, adafunguriye Imana, akarifungura nk'urusaku kigiye yanditseho ngo urusaku cacu wo gusakuriza irindi kanisa, akandikaho ngo kanisa ry'Imana. Twababwiye ko imihamagara ari bwaca rya kanisa rigashira,
kuko impamvu ryafunguwe zari impamvu z'ikinyoma zo kugwana no kugwanya irindi. Abantu bose bahagurutse mu kugwanya ubwoko nejo ntibuzira, ni vuba cyane. Kandi igicantangaje nje kinababaje, abo ngabo si abanyamahanga, oyaye si abantu bavuye kure, ahubwo ntekereza ko nta nubwo bikwiye kwitwa ko ari abantu bo kugwanya ubwoko. Ni abantu baye bigwanya, kuko si ubwoko bw'abandi baye bagwanya, ubwoko nyine uzoza uhaguruka kuragwanya nyoko, umuntu yogwanya nyina, umuntu yogwanya se, umuntu yogwanya mushiki we, akagwanya umugore we, akagwanya abana be, akiye umuntu yo kwiyanga, kigwanya imuhira, ukagwanya imuhira, kuragwanya iwanyu, kuriyanga, kurisidaka. Iminsi ni mikeya irabaza, ibariye ku ntoki ngo ukuri kumenyekane ndetse kurazwi, nawe ukumenye gusa. Yego, tikora kugeraho gusa, nico gisigaye. Hari abandi bari mu guifaranga, bakamubwira ngo ndore uku ni ukuri, iki ni ikinyoma, ariko vuga ko ukuri atari ukuri, uvuge ko iki kinyoma ari cyo kuri, kandi ubivuge cyane. Agafata ifaranga akagira cyo mu ikota akazishiramo, agafata n'ukuri akagushira muri uyu mupfuko, bakamushuka akagenda akicara kuri konte imwe ahisemo muziwe z'ibinyoma, akavuga amatangazo, akicara akavuga gukusa ukuri, nguku niko kuri. Uziko ibintu zibishimbo, uziko hari ibintu bimwe bazababesha, aho uzi z'ukuri, uzi ko ahantu uri bakamabesha ikintu cy'ikinyoma, ikintu wayureba gutya kamwe ngo ukabona umuntu karavuga kuri ahantu ngo ikintu cyarabaye uhari, cyangwa ngo iki cyarabaye kitarabaye uhari, wayo ukireba ariko ukabona umuntu arabivuze ngo turabizi. Hari abandi bari mu kubeshera abantu, akabesha ngo umuntu ngo wamukubise ngo ari hano, wamuhamagara akitaba ari Gisenyi, wamuhamagara akakubwira ngo ari Igoma, wamuhamagara akakubwira ngo ari muri Amerika, ariko akazavuga ko wamukubise babana bari kumwe, akihava amaraso. Ucanganyikisha abantu gusa, kurarisha abantu imitwe, utuma abantu imitwe ibarya, kurarisha abantu imitwe, kuracanganyikisha abantu, kandi abantu bamaze kugira ubwenge, baranakumenye. Iminsi abantu bamaze mu ntambara barajijutse, bamenye aya makonti bameze ayo makonti yose y'ibinyoma yose barayamenye, bamenya y'ukuri, baza aho baza bashakira amakuru y'ukuri, bazi n'ahazahava amakuru y'ikinyoma, zose barabizi, baza ahazahava fake news n'ahazahava amakuru y'ukuri, hose bamaze kuhamenya. Nushaka uzureka kwandika ngo urisha abantu imitwe gusa, n'umuti warabonetse. Ikindi tugana no ku musozo nuko nawe bakumenye. Yego, ariko abantu n'abanyabwenge, umuntu ari mu kugenda agafata konte akayikreye, akuzuza, akiyita ngo serunaka, izina ritabaho, akagenda akazaza gusa akandika bwa bwenge yakoresheje bwo kuyikreye kugira ngo atagaragara, abandi bakabukoresha bwa bwenge buruta ubwiwe, akagaragara, akamenyekana. Hajya waciye uhaye usiba ngo ntibakumenye, hajya waciye uhaye usibangatanya ibirari ngo ntibakumenye, bwa bwenge wakoresheje. Yasibura undi azaca agenda akuraho password kugeza kurungurutse gutya. Uzufata ibintu byose ukagenda ukingiriza by'ikinyoma, ugenda upfuka, ukagira ngo ubwo bwenge wakoresheje ndaba afite uburuta ubwo bwawe. Undi akamaza akaza agenda akuraho kamwe kamwe muri bijye wagiye ukoresha, kugeza guserutseho akakurunguruka gutya, akabwira ngo wabesha, yamara akagenda kurihisha gute wabesha. Turabagiye ngo intambara ni nk'isi, intambara ni zitatu, wewe uzi nyinshi, reka tube tukubwiye zitatu ubu nyine. Hari iy'amagambo irimo amacakubiri, hari iyindi yica abantu benshi ya media. Ibivugwa byose si ukuri, ibivugwa byose si ukuri, ariko mu bivugwa byose harimo ukuri.
kandi abafite ukuri murakuzi. Radio ziza zivuga ukuri ntimuzizi. radiyo zivuga ukuri tuzizi, Arizo fungura, arizo uzamura anteni yazo. ziriya zindi uzijana hatari netiwaka, zisamire ngo saa kugeza nimugoroba, kugeza bwije, zibure netiwaka, zibura abazungu, kugira ngo wowe ugire netiwaka, kugira ngo wowe gusugire netiwaka wowe wavuga ukuri. Umwami Yesu abiteho, kandi Umwami Yesu abaganze, ukuri kuganze, ikinyoma turacikije mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibagirire neza kandi biteho.